O Presiden Kameklia Pradesh Congress Committee MPCC baru UMP Barim ke Shillong uba avansan cepala ula kena ba menteri rang ba Barim ke Jela u Dr. Mukul Sangma bar ke parti Jong U ke All India Trinamool Congress lani AITC kila kelalong ki bom don jeng mocho ha ke jelisan pertai yapok rilum kasi ba jentia kat kum jeng ong Jong U ka Congress kam don jeng selai setia bad Dr. Mukul la kwa ban wan phai biang sya ka Congress ni rai da kumwei kani kanong rim ubak pala kalami kum kejeng kento ia kejeng keno badang sian jong Dr. Mukul baka jengkeli kami setia u banlik phai biang sya Congress namar kle terang bak Sarkar Meklia Democratic Alliance dan ke MDA abak kerjaan ke BJP ngim don jeng selai setia Dr. Mukul on wan phai biang ni em ngim don na setia berkasyong u ban simrai uloong habapan pa bak Congress la job yang ketua parliamentary seat hari Lunggaru klaim Dr. Mukul Sangma unai UMP Barim ke Shillong uloong karman scam bakari lum kasi bajantiro hakani kenti kedai manlek pha klaim Dr. Mukul tungin kersan bahden haboro ngin sanang la manlek khampa haba keno bau Dr. Mukul bat ke TMC kila kelalong ki bom don jengmocho hari lum kasi bajantia uba pala uloong Dr. Mukul syom ladon seti kertong ban yakon election MDC kani ke penisai bak TMC kelekut ke jelisan partai hari long kasi bajantia bat kibreu jongka kilawannya solot syak Congress kani kamot bu Dr. Mukul ulakut hari long kasi bajantia 8 kod ubak pala